Dobar dan, dobri ljudi. Šetajući šumom izmislio sam svoj logo Elinsoft ili ti ga za čišćenje roštilja, ovaj moj prototip. Inspiracija mi je došla iz svemira. Znači, volim da se sjaji za mene, volim nešto lijepo. Molio bi vas da podržite moj patent. Ako ne svijetli, niste vi čistili. Patentirano u šumi, testirano na Balkanu. Kupite moje proizvode i bit ću vam zahvalan. Ovo nije čišćenje, ovo je masaža za vaš roštilj. Inspiracija je došla iz svemira. Samo 7 eura za vas. Zahvaljujem. Elinsoft. Zovite.